روز باش، نویم سیاوند کایا از شیواکارم. آرارات جمیج و بکراسی خوی سپی لور رونشتیه و هیویان ده آفرینه سرکفتن و شکستنان ده هجمیره پر رنگیا جینگه آرارات دبه خلوتا عاشقان دولمندیا زوزانان دبنه جیرا خون هنرمندان و فربونا سینگ آرارات دبه آزادیا حسبن ویانوان دناف تالیزوکن برف آرارت ده بهنا بهاراوی هونکایا هاوینن کوچری ده سال 1950 دیدیان سیاوندش دایک بویه. وقت از دیاخبوم باوی دیامه جانی که نبوی به پیشکشی میکرد بو. وقت از مزه بو او جانیا بو معین مجرد گو معیناشه او هست با مو معیناشه هر سال جانیک دانه و او جی سروکتی هست به روکی مده کرد وقتا چیره لچیا که کمبیه یا بری روک افزا جی کدنه با من روک یعنی بیجن کری هست پارا دو بیجن سیامند مزن بو اویناوی جوه جنگهیرا مزن بو جانیاوی مزن بو هزگرن دداوه او هزگرن وردگرد وقتا چات در دیجم جانی ندبو ادشوم مدستی خدا شکر دبر شکر تو نه مخوی دبر مایناشه از ناست گرم دهات دستیم دا خوی انجی شکر دادلست ادشوم جانی یا تیمار دکر مهلد داد جمراتش ند گفت یعنی دزانو از دوست کم لی کسی دنی خریب هاتا گوی خب بلد کر ندخواست یعنی کسی خریب بین نزدیک بود اوتشات یه بیرامه جیجیانا کوچریه به پزره به هسپان جنهینین زوزان کردستان چیل بیرام روف دیمینه جیانا زوزانا جسبه چاج خو هشیار بومه چومه برخواه برخ جیراندن آتمه ماله بیری آلی کرنا مالبات جیانه که هم بیشن پر به کورانی گلتش تقوم دم روشه که دان ده سالین زاروکتیه ده سیاوند لمزنان گهداری دکر جیروک ده سر خدا چه دکرن و بتلین خواه لهوای دکره تابلو وقتا از بچوکم هر تشان پرانی وینی ام بیشن هسپاویا یه تشتیدنی یا به لسر عردیم جغیز کرد یعنی قلم دفتر وینگی سا نه حسابو که مرف دست بخواه کسی تشتک بگوتا چیروکک بگوتا یعنی مثلا با تا قصه کنیم تلین نیاز به خیال خودم تلین دستی بلند بو ام بیشن اسمان آدم وینه ویا شیده که او تی بیرامه یعنی شیوکاری تشتکی عیب بو و او لسیامت جی قدخه بو لی بدزی و لبر برخان
بتلین خواه گوتو بیج دناورا گوران و کیروسکه دا گرم دکر و انجام دبو پیکرین بچوک. لور تلین خواه برین دکرن و لمالجی سیلد خوارن. سیامند زاروکتی لپی خواهیشت لیبویرین وی دمه هر دجیان و دبونه تابلو. تشتی ساتی نویرامه از فرسندم از تابلو کی چه دیگم. ام بجین جاوی که ماها سرچرچوی او کرنه که بردستون از دست خور از وانا رشه ودکن که روژاویتی از وانا برنگی چه دکم و آماده دکم. روژه که ام زار بون بر بزوزان ام ریام بر بزوزانی بون مدین اختوی گرک مهوزانو سه لی نزیکی مبو مدین اختوی گره هماسا هنگی ام بر بزوزانی بر بکونا دشون اوجی دو مه بهم مدهات او سرهاتی که از تیرا در باسمومه تشتیک بیویسته بینه چیکنی پرنزانی از هنرمنده که کرد که از پیرا نگین مویاشیم کی چی بگه که امری مرو از 3 سالیجی بجیم تیره ناکی از اوقاتش چی بگم لی چه خاصی از پیرا بگیینم اوقاتی کاره نب مال ونب مئم يا ولد الويشو نب مال ونب مئم وزي خلق حفرات برازي قدود بسماء ببنا شئم قابل الخيبي بريه شاب دوري شعبي دلالي دلي خد كميم حفرات دوز بسماء ما بقالب صابون رقي لسرق لي حامد عيشوتي بسكنم ولا بدوخات تشاق وبشير مهلو لو هلو لو هلو لو هلو ميوالو ترسا سیامند زاروک نتنه جگوران بو. ناوی جعفو به هیبت بو لیکو سیامند راستی وی نهات با او ندبو تابلو. زاروکتی خود سال 11 12 13 سالی دا از هیم بوم مسیح و معسی گرتن از بر به زوزانی بر به مالی دچوم سیح و مروی به توینگ سیار رابع بون لما راستین گو که معسی خوب بدمه از خواستم تو هم معسی بدی از 6 پر سرویسی منه 6 پر هم بیشن دستی ویا 4-5 متر دریجه اج بوک تو بگیینی معسی معسی می سر درانی 6 پر هم بیشن 10 ها انا هست بترسم لی از معسی خود نادم اویا جار که نگو معسی بدمه از خواستم تو معسی بدیمه دنگ جمع در ناکه و جار که نمیرا گو تو معسی ندی تو زانی دست خود ده توینگی حال ده استرسیام لی نشکی و از پر به هیرس بوم اویا گو تو معسی ندی تو زانی دام ساشرو وکر که تو زانی از ایتا بکشم میگو تو تشتکی می که از ایجی حسب ایتا بکشم شش برا خو رابروی کرد او گو حالزاک تو میری هات دستی خو لسر مخست در واسو چوم ج آجلین خطرناک تیرا خواه ترس و ویرکی ورگرد جرنگین دشت و زوزان کردستان خزینه خویا رنگان تیر کر و جدنگ بیجین چیایی درون خوش موزیکی داگرد جبرکو کونه با پیریوی بیشف بهرکن هنری ندما زاروکتی آمده کالکی می جماعت های هرتم شیم بو دنگ بیج دهاتن استران گوتن بلوروان هبو دهات بلوری دخست و استران و چیروک دهات نگوتنه چیروکا ممزین بوری بوز هست به ممزین بیش و کرو کلک بیجانک یعنی گل چیروکا دا
نهاز استرانه که گلی سیارا تابلوه از چی دکن گل دنگ بیجو یادوشن پرانی ده روانی هاتیه گوتنی دماغ دا مرو خورد بو مرو فهم دکر و هنگی کلتورا چاندا کردی هاتو بو قدر کرنه استرانگوتن نسا روزانی بوزانی یا رادیو یریوانی هرتم دمای دهات herkes بر رادیو دیجویا و گداری دکر ji bo xwendinê Siyamet diçe İstanbul û diviya bû xwendina admînîstrasyonê bike. Lê wî berê xwe da Akademiya Hunerên Ciwan de ku xewna xwe bicivîne. Destanên Kurdî yên ku bi salan di guhê zarokan de dihatine xwendin û meyandin, gav bi gav bi tiliyên şêwekar dibûne tablo. Çiqasî navê tê da derbastin mem zîn ve jî mem navekî piştî İslamiyetî hatiye bikaran lê beriya meqeq navê ya tiştekî zinê bê. Lê eva ser eposa memuzine. Jüya mecin sanake vederi keçike miri perya red kevim be hasbe xone her hasbek bir rengeki ev çirokak mı bistiye rengi porevanaji her hoş yek rengeki cidaya گستیلا که سری ریا خو اوی هر جوانتر دنیای بیینن وانا به هفته مر بکن او گستیلا جی دستی خوشکا مزندانه چاهون دوینه ورا و ریدا دچن سری ریا خو گل جیا را در باست بن نقشی در دوری ویا ji tevnê Kurdî tê. Evana serê rêya xwe çamgo rastî gelek xeteratê nê. Ji evana jî em bêjin cerd yek rêya wana dixwazin biberin neqencî wan ra bikin kesê êsane yani. Ewa jî hinekî sîmbol vê tiştê de hene em bêjin evana Rêdan bêjin şerê azêdiya Kurdistanê mer dikare fantasiya xwe da ev bike. شوال مقامینی به شبه خوابت آنسر باجار ریج زیرو بوتانه کتن دوی قصرا رنگین برجا بلکواره حوتانه جو مقام دیلبرا عربنزین آزدانه دویل ویل 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 هاو ویل Xwendin, kar, siyaset û qerarat bi xwe re anîne Swêdê. Lê gava ku mirov bê viyana xwe welatê xwe bi cî dihêle, gelo dûtûrê mirovan de çi heye? Tiştekîdinê girîng ew e ku meriv ça rêya çanda Kurdî bi ya dunyayê welatê dinê ve jî bi hev dayîne. Vî alî de hene tabloyê me ew e bi zanebûyî bi zanîn ez vê
متوی جیتن میانه همون ولات اروپای پیوندی مروه هفته نه توی جسم برای کاری هف به هفرا خبر ده میتولوژیا کردی چیروک کردی استرانین کردی تون خالیچه چی کرن دستگاه دستا هر تشتی یعنی چه تی بردستیم از دخوازم به وازه کی باش که لحفته تابلو دا از بکارتینم لسویده د دبستانن ده ماموسته شیوکاریه و دبر کار خوره چه د آتالیا خود المال و چه جیل کارگه فرم کرنا پیکرین برونز تلین سیامن هنر د آفرینن لجبو که هنرمند بگهجه سرکفتنین باش بیدویا وی هیا که هنک دست لپشتاویخن بوکاته جنامه اوا پشگیریام هرتم دکه خو اونه ویا بانا که مفخاصی متش behövdani. Jag heter Eva och jag är gift med Siaven sedan 25 år. ناوی من ئێڤایە پەرستیاری نەخۆشم جارجاریش کاری وێنەکێشان دەکەم بەتایبەت کار لەگەڵ زی و زێڕۆی کۆن من و سیامەند پێش 26 ساڵ یەکمان ناسی ئەوە 25 ساڵیشە ژن و مێردین لەبەرەوەی کە سیامەند هونەرمەندێکی شێوەکارە منیش تا ڕادەیەک کاری شێوەکاری دەکەم هەر لەبەرەوەشە ئێمە باش لە یەک تێدەگەین و یارمەتی یەکتر دەکەین بەڕاستی ئەمە قەت دەوڵەمەند نەبووین لەبەرەوەی ئەو پارەی کە هەڵی دەگرین هەمووی بۆ کڕینی کەرەسەی شێوەکاری بەکاری دەبین ئێوە دەزانن کە ئافراندن ژینگەی خۆی هەیە ئارامی و سەقامگیری پێویستە لەبەرەوەشە کە ئێمە بۆ یەکتری ئەو ژینگەیە دەئافرێنین هەرگیز دەست لە نێو کاری سیامەند وەرنادەم و دەستیشم وەرنەداوە بەڵام بە هەموو شێوەیەک پشگیری دەکەم و هانی دەدەم ئەم جێگایی کە ئێستا لێی دانیشتوم جێگای تایبەتی منە بە هاوینانیش هەر لێرەدا دەنیشم لەبەرەوەی کە سیامەند لە ژینگەیەکی دەوڵەمەند بە دەنگ ڕەنگ و هەست هاتووەتە ئێرە ئەو گەرمی هەستە لە ناو کارەکانی ڕادیارە جگە لەوەی کە ئەو هەستە گەرمی و شادیەکی تایبەتی بە ژیانی ئێمە بەخشیوە تی بیرامه از جارتی هر دری و تی خویانی به بلنده خو به هجمکاری تی خویانی لزوزان مجی سر بلنده همو چای دنی سری چای آراراتی برف داته خویانی وقت از رون ندنشتم به چای و خواه نام دخار دینام سری چیو بود دیامد گفت تو چه ما هم اصلا هجمه کاری ویشیایی از لیدن هرم تو چاویت هر تم لویچیاییه بی رنگین آرارات ده هر چار ورزین ساله ده مروف نکاره دولمندیا رنگین تابلوین سیابند باش ببینه بی میتولوژین کردی اوین و حسرت بی جیانا کوچری و زوزانان و بی جیانا بحسپان را سیابند نایت ناس کرن حسب سیمبولا بری پشتا آزادیه یا دوامینجی هوالتیا حسب پری گرنگ جیانا کردادا هر تیم مسابقه بهاریا من وقتا مرکتی تنگاسی که حسب منویا ام تنگاسی دادمان حسب من جه تنگاسی خلاص کرنه جای کردستان دوستی کردانن اما ویاد زانن حسب کردا گیمترین نواکی جای کردا دوستی کردان پشتی جیانا سر جیانا سروک مصطفی بارزانی جی خانده گلک
تشتێک مرو هیم بخونه جی هنن ji anîkî şer xwe bigîne ciyekî dinê saya serê hespa ev kiriye yanî pêk hatiye. Siyabend dikarî bi saetan behsa pêwendiyên mirov û hespan bike û çendek ji hespên xwe bi me dane nasîn. Navê vê hespê firyar e. Firyar yani frî, firêqet, azadî ji wê tê yani hespekî mala apê me hebû navê ya firyar bû. Her kesî jê hez dikir û ji wê min navê ya danî firyar. Navê vî hespî baro ye. Navên sayek stranê Kurdî da lê hêla me tê naskirinê strana baro. Baro 2 sal berê me amade kir. Evana herdik bi hev ra. Navê ve jî Bêcank e. Ev jî çîroka mîtologiya ker û kulik da. Eposeke Kurdiye ba me pirî tê naskirinê. Bêcank. Evana hemû ça pêşta jî Mogo ji bronz hatine çêkirinê. Mev dikare destê xwe lêxe yani tu başek merv tîmar bike ça merv hespa rastî tîmar dike. Evana heykelê vê dema dawiyê da min çêkirine. بارو ربنو پایزه کوچرو برا وانی لی خبردانه Siyabend pêkerê serokê şoreşa Eylûl û Gulanê çêkirî bû û dixwast ku rojekê bikaribe heman pêker bi meznahiya siruştî jî çê bike. Eva heykela serok Mustafa Barzanî ye. Eva ji bo projeyeke mezin merv dikare bikarbîne. Ji bronz hatiye çêkirinê. Hêvîdarim ki rojekê ez firsend dibînim bi evka naturî mezinaya naturî lî çê bikim. Ji bo giraniya heykelê min dikare ez hildim dayîn me cîkî bilind. Ser wê ez rûdinên ser wê qise dikim. Ev heykela li sîmbola ça me Seyda gotû heykele kedinê jî min ser Serok Barzanî kiriye sîmbola serhildanê ye. Hespê ya, hespê Arab, rado eşek sîmbola serhildanê yani. Ji bo çim giran çêkiriye eva sîmbola ev kevra sîmbola çiyayê Kurdistanê ye. Bilinda çiya. Serok Barzanî ser çiyayê Kurdistanê ji wî çiyayê derbasî çiyayê dinêviye û li enî şêr da şer kiriye. Ji bo wê yani ne tiştekî dinê. Waxta meriv heykelekî çê dike yan jî tablokî çê dike eva piçûka wê ya eskîsa wê ye lê waxta meriv mezin çê bike bi vî qaydeyî û mezintir meriv dikare çê bike. Kameraya Kurdistan TV mêvandarê mala Siyamend bû. Mala her du hunermendan Siyamend û jina wî Eva. Di hindir vê malê de ku mirov kuda çavê xwe digerîne her mirov rastî hunerê dêt. Li vir
چه تشت جخوا بر نهاتیه دانین یان دلقاندن مروف دکاره ببیجه کو او وکه مزخانه که مالیه و جیر زمین مالا وان اتلیه ویه که هون دخوازن امبر به آتیلیا مهرن جیک از لی رو دنیم کار دکم بشنوره از چند تشتال و نشان بدم فرمو از دخوازم پروژه که سروک بارزانی و شهر آزادی به هنرمندی که پیک بیدم چه بکم اوا چا بیجم رشه وکرنا سکیسا پیشین نه هینا آماده و گلی که کار دخوازه ایجا دماک خورتانیاوی به کار بینه چه از این سر پورت بکم که باش بشوی فوتوگراف و دوکومنت سر دما جوانیاوی دا پر دست میدانینن یکی از ناس کم از حوالا دپرسم و اینترنت دیگرم یه دمکی بگیره لی خیرهاش از به نهده تابلوه از چا سرهلدان دست بکیریه چا شهر بردام بیه از یا چه بکم اوا چا مگو سرهات یا منه لزوزانه او جیک ما لی گوندانینه او کسی که دوینی ورا دیوانه سودلا چیروکا سریا پر دریجه شهر خوره دا حسیر دو دستی دکه به دستی عالی کره شمالی و برای کردکی سوویتی ناسیا خود دویا عالی کاریا ویدی که و چویا قنجد به پشتی شهر کره شوندات والات دیوانتی دیگه وقت از زار بوم او هی هبو جی گند دچو گند دیدنی نابینا گندا دیگریا و بیت دو گوت و گندیا زوزانوانی عالی کاری دای سوا لو سويت ظهر لو دما يا ويا سوا لو سويت ظهر لو دما يا ويا مكوي خملا يتو دم كلي سما مكوي خملا يتو دم كوي سما کردستان هم خاصی دور نینه دور بجی ما هنتش بخور آنینه ما خورا کردستان اکل برا لهوانیه سری داری فیکیا و گل و تشتی جوالات ما
هشگیریه معانی ورا وانا جی خو راستی جی پر عجباندیه گلتش چا لوالات هشیندمن لورا که میوه قاسی باشه هشیندمن اما داره تریه داره خوخه آلوچه چند گل جره گلا مدیجی که هنار جی چاندنه لی هنار هم لورن دنیری هم گل وده همجی هنار پیوا هیچی مونه مزند بن اوا جرا مرو جد بیجن در دوره گنده ما زویه دا دردکت پنجاره زاروکتی دا مپریجه حز گیرو دخواه بری پیش دا لوالات لکردستانی گلجی که از بکارم وان خیمه خود به جی بینم باخچه کی بوتانیک به هیکلا لهوینم پروژه هیکلی سروک بارزانی به ناتورال وانا چه بگم دبستان هنرمندی جبو زاروک کردا ل خانه و دبستان کی جی کی از بنگه هیوی داینم و ماموستتی جلی بگم وقت از ورا تقاوت دبم یعنی پانسیون دکم پانسیون از دخوازم جیان آخو به جوان کردارا تشتی که از زانم هنری که از هیم بومه لوان هیم بکم کسی کرده به هنر را مجول دون بشکری آوانا مروکه چاندا کردی کلتورا کردی به دست هنرمند آقای پیشتا بره والا تیمه پیشکفتن آمه آزادی آمه دستی ما دانه دستی هنرمند دانه دستی نویسکار دانه دستی نه تنها یک شهر آزادی به پولیتیکای به وازنه که دنی دکن هنرمند و انیدا تشتی که پر گرینگ دکن بشکرتی آنها مر بکن